Туғандар бәрі кім не десе де, Орыс базар бұл ел базар. Бірінші очырыт мына. Елді базар көріп отырсыңдар. Чисто. Өз ел үйдегі бар бұйымдарды алып шығып, шындай базарда сатышады. Бүгін эми кече тартқан серияны қошымчасыны бүгін тартып, жалаң чоң видео қылып сіздерге қалтырып кетем туғандар. Видеоға лайк басып, қолдап тұрыңыздар. Бұл Данияр не жоқ болып кетті десеңер, бұл эми башталышы. Данияр жоқ олған жоқ. Данияр кичине өзгөртүрүү киргизип, каналына жаңыттан сіздерге азыр жаңылыктар келет, иншалла. Қолдап тұрыңыздар туғандар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер туғандар. Бүгін қайсы число? Қандай число? 8 октябрь Жалабад шаарында Орыс базарда жүрөбүз туғандар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум деп қой. Ошондой кылып азыр бүгүн Орыс базарды жалаң сиздерге көрсөтүп өтүп кетейин. Өз мына местеден баштайбыз. Канча сомдон мына сидушка? 2000 сом? 2000. Бая оны инвалидка канча сом? 3000 сомдо. Бул бая хадунога жүрө турганы. Бая чарчап калсаңар, отуруп алса болот экен да. Балондору, тормуздары менен. 3000 сом дедиң, а? Басын. Коляска канча сом? Коляска 2000. 2000 сом? Мына колясканын канча сом? 700. 700 сом. 700 сом, жакшы. Мына газ баллондорун канча сом? 1000 сом. Менден ака. Bu 1000 сом. Hazır 1 minut 1000 сом. No, ekransı 2000. 2000 сом ekan. Жакшы. Так, uka, mına 3 tellik gaz plitani süyleyim. 3000. 3000 сом kemi var. 3000 сом kemi var ekan. Bu eskiden de. Mına gaz plita kança? 8,5 ming сом. Так, elektroplita? 7,5 ming. Keyingisi? 8,5. Kirmaşına kança ki? 11. Televizor? 1,5 ming сом. Так, sonun. Tak. Bular tarttık ayka. Так, бұл жақта формалар var. 350 сом шортасы мен. Кеттік ем жағы. Башқалар тартып көрөбүз дагы кандай бұйымдар бар. Пылесос канчадан? Pilisos 2000. 2000 сом. Мынасы канча? 2,5. Бұл 2,5 миң. 2,5 миң сом екен. Иштейт, а? Ооба. Бар жок иштейт. Посудалар канчадан? Мыналар жаңы? Ооба, жаңы. Канча сомдан? Да? Билбейсиң басын? Чында. Чашка бар екен ми? Мына берек бай чашка канча сом? Чашка канча сом? 1000 сом? 1000 сом екен чашка. Дамкрат канча сом? 1000 сом. 1000 сом дамкрат дагы бар екен. Подушкалары менен кеттик үкө. Так, бул жакта мындай музыкальный центр бар екен тугандар. 4,5 миң сом рабочий дейт. Булар жок иштейт. Bölüm болот экен да. Усилитель. 4,5 миң сом экен. 4,5 миң сом. Güllerdi karab koyunuzlar. Kettik köröylü kandayım. Madar alardı. Güllerdi türü var eken. Ta kiyimler, kiyimler. Куртки. А сколько стоит куртки у вас? 1000, да? 1000. Вот это Минсом. и вон та вон белая. Она тоже 1000, да? На, минсомдан. За 6 тысяч покупали, да? За 6, да, покупали? 6 минге сатып алынған. То есть хорошая черная. Так, вот такая. Да. Вот такая куртка. А она сколько стоит? Ну
1000 тоже. Тоже 1000, да, простите? 1000 сомов. И вон там дальше еще есть розовая и бежевая. Это без рукавки, да? Нет, розовая вот под ней. Ага. 500 она. 500 сомов, да. Там же белая есть. Маленькая, да. Нет, горнолыжная там есть. Так, еще тут есть. Вот там, вон где под розовой этой. Вот, да. Вот этот, вот. Так, а это Ну, прошу 1000 горнолыжная, не знаю. тоже Я 1000. уступку по 800 отдам. Ага. Это на девочку. Уступки будет, деп. Арзанат берет кейін сон. А вот эти без рукавка розовая сколько стоит? 200 сомов. Угу. Все, спасибо, сняли. Так. Qanchadan beri reportaj bo'ldi deb bozorda o'zdagilar so'kib qo'ydi. Velosiped sezon chiqqandan. Qancha so'm deyapsiz aka velosipedda? Ha? 700 so'm. 700 so'm. 700 so'm. No, teleshka qancha so'm aka? 1,5? 2,5 ming so'm. 2,5 ming so'm teleshkani bas ekan. Ух ты, mınavını ko'rib qoldim. Раскладушка necha pul deyapti? 1,5 Moshni ekan be. Bu bayağı eski tren ekan-da. Mo eskidan ekan-da bu. Металлический. Так, 1,5 ming so'm. 1,5 ming so'm. Satılmay qalsa nomeringizni ayting. Çalıp alıp ketip alışat. İnternette görgende. Ötken de ya açıldı. Ne bakayım 0552 552 ha. 60 76 90. 60 76 90. Yoldaş satılmay qalsa kemge çalıp. Ventilator da var eken. Hadonogu var eken da. Bu yerda nasosu var eken ko'rsatib qo'ying düğümlerini. Çeleklerini görünüz. İçine sandıkçası. Ming so'm. Так. Benzapila. Benzapila yazdыңар kommentariyaga qancha so'm? To'g'ri benzapila. 3000 so'm. 3000 so'm benzapila bor ekan. Kami bor. Kamit beramiz, ha? Keyin yo kishinaka ishlaydi? Bu ne? Ne? Remont. Под ремонт. U qancha so'm? 1000 so'm. 1000 so'm. Так. Havan buyumlarini ko'rsatib qo'ying, jalan. No, guldir, tayoq ko'p chiqyapti-da. Kuz kelib. Nonni жазған болчу-да комментарий. İşteydi aka? İşteydi, ha? Bu işte astыңкысы çamadanı менен запчасть. Astыңкысы запчастька. No iştey turganını qancha so'm surib atasiz? 4000 so'm, ha? Berki под запчастьиңиз qancha so'm? Oso çamadanı менен 2000 so'm. 2000 so'm çamadanı meni. Prefaratör. Iki yarım ming be. Ha, dekoduk var ekan. Alimga topshirsangiz o'sha Dekod, canım. Tak, bu yoqda bunday. Ne deytili? Bundaq ishtaydi, ha? Aka nomeringizni ayting. Nomeringizni ayting. Ha bu mu? Shu yerdan olib ketasiz kelganda ko'rib. Kechga qancha ekan? Kechga 1 Tak, buyumlar jur. Sekin tartib dag'i. Nechtalar qanchadan aka? Necha? 1000 so'm. 1000 so'mdan. Kichkinakayini qanchadan berasiz? 500 so'm. Sonun dag'im dengiz bor. Tak. Bunalar hozir как раз kachol qilganlarga kerak-da. Qancha so'mdan? 300 so'mdan 500 so'm. 300 so'm kichkinakay, 500 so'm cho'ng, ha?
Так, дамкратыңыз қанша сом? Матис Тикоген Damkrat 600 so'm. 600 сом. Жақсы дамкрат екен 600 сом. Эко бар екен, а? Эко 600 сомдан. Так, насостар іштей? Asosda ishtaydi. Қанша сомдан? Eski насостан 400 сомдан. 400 сом. 400 сом шундай. Велосипедтеріңіз бар екен кішінекей. Қанша? 1,5 mingdan. 1,5 арзан. 1,5 мing. Беркинде пластмасса. No, pişik kişineki velosiped 1,5 ming so'm. Ona hazır kerekli düğün. Kişineki komnatanın ısıtı koyuyor da bu la. Demo. Kança so'm deb so'ratasiz? 3 ming so'm ha? Bütün bar jo'g'i. Bor yo'q. Tak, hem nomer telefonunuzu ayting. 0707 0707 21 30 16. 21 30 16. O'sha nomerga baylanishib, ko'rgan buyumingizlarni suylashib olib kelsangiz bo'ladi tuganlar. Mayli, rahmat aka. Tak. Bo'ldi mol so'raganlarga. Kamazlık olsa gerek. Sonun elektroskuter çıkıp kalıptır bizi pazarga. İşleydi ha bar jo'q o'zi? Zaratniki var. Zaratniki var. Rossiyadan kelgan. Rossiyadan kelgan ekan, ko'rinib turadi. Tak, original ekan ha? Yaxshi original. Zarat qancha ajat, tataja? Жақсы қолданса жақсы жетеді. Bir gün minse болады целый день, ha? Kechki. Tak, bahasını qancha so'ratasiz buni? Hem 20 desek bir жерге көтөрө албайт Ha. да. Hem 20'dan kemi var. 20'dan kemi var. Сөйлөшсө болот, ha? Çalıp kızıkkan adam bemalol nomer telefonunuzu hazır kaldırıp koyuyoruz. Sizge çalıp süйлөшүп alып ketişer. Tak, internette görgöndө. Mынандай экен, тугандар, көрсөтүп коюн. Gaz tormuz. Zaratı jo'q hazır, ha? Zaratı jo'q, azırak. Болду. Men мындай жакындан көрсөтүп коюн буну тартыпчы. Вроде мынандай состояниясы жакшы экен тугандар. О, бүтүн турат. Так, велосипеддер канча сомдо мына Кама? Булар 5000. 5000 сом, а? Ооба. Так, и самокаттарыңыз? Самокат мыналар 2000. 2000 сом чоң. Кеми бар. Аха. Мына 3000. 3000. Кеми бар? Kemi var. И мына кичинекей бирөөңүз. Булар 1000ден. 1000 сом. Айтың номериңизди эми. Мен калтырып коюн. 999. 199. 990. 990. 990 06 06 08 08 84. 84 болду эже. Ошо номерге байланышып, бая самокат боюнча сүйлөшүп алып келсеңер болот. Нурбек эке. Болду. Рахмат эже. Жүргүлө. Бул жакта эжем норка шапка алып чыгыптыр. Бул женский, эки бардыгы женский өзү? А, бул мужской, а? Телпек. Телпеги бар экен. Так, басы канча сом? 2000. Натуральный, натуральный норка. 2000 сом чүрүп берет экен эже. Так, мына женскийлерди айтың эже. Так, мынандай женскийси бар экен. Женский. 2000. 2.500'den. Мыналар 500 сомдон, а? Бул бая шапка окшош кылынган экен, а? Так, и бул дагы шапкага окшогон 500 сомдон. 500 сомдон. Так. Чамадан сатпайсызбы? Сатам чамадан. Канча сом чамадан? Чамаданды 500'ge берем. 500 сом чамадан. Ушундай экен. Так, номер телефонун эжем калтырып коюн. Айтың эже. 78 менен 778 23 02 10. 23 02 10 ошол номерге байланышып, норка боюнча, чамадан боюнча жаман. Атаскилдерим, колескаларым. Сиздики? Мен коюп коем азыр тартып. Так. Мына коляска. Ушундай буюмдар бар экен. Номер телефонуну калтырып койдум тугандар. Мен мага чалып Даниярдан көрдүм деп тур чала бересиңер тугандар, атайын сиздерге видео болуп атат. Мына мотоцикл, телевизор бар экен. Мен кичине блогер экенмин. Жүрүп кеттик. Так, ушундай орус базарды бүгүн сиздерге кыска сонун видео кылып берейин дагы. Куртка издегендерге келип, бема куртка көп экен. Аябай, кышка эми. Бул жак кийимдер экен.
Dagı kanalımıza katılıp koyuңуздар тугандар. Ушундай сонун маалыматтарды көрүп турасыңар иншалла. Поддержкаңар аябай. Биз ушундай элдик базарыбызга, орус базарыбызга Жалал Абад шаарында суббота, воскресенье 2 күн боло турган эртеменде базарыбызга келип, буюмдарыңыз болсо өзүңөр алып келиңиздер, сатып кетесиңер. Бекер үйдө жаткан буюмдар болсо сатып кетесиңер иншалла. Өздөрүңөр да орнуга сатып башка буюм алып кетсеңер болот. Шу жерден көрүп бирөө керек эмес буюмдар болсо. Тынч болгула, аманда болгула тугандар. Эртең дагы бир сонун видео чыгат. Тугандар, мына жакта краскадан баштайын. Мына арзан краскаңыз канча сом эле? 100 сом банкасы. Мына 1 литр банкасы тугандар 100 сом экен краска. Оптум алып келген Россиядан. Короче, количество бар. Көк цвет бар экен, зеленый бар экен, бежевый бар экен. Мына шу балдардан алсаңар болот. Братишка, бул мына канчадан мына лампочкалар? 120, а? Мына кичинекейлери? 75 сомдон мына. Бул 15. 9 экен вообще. Мына токто эконом кылам десеңер мына. Арзан. Шу братишкаларым сатат мен. Дагы эмнелериң бар? Включательдерин көрсөтөт азыр. 50 сомдон, а? 3 данасы 100 сомдон бар экен включ. Пробка 5 данасы 100 сом экен. Коллерлар бар о? 50 сомдон коллер мына тукан. 350 сом. 350 сом. Бекеру. Мына коллер дагы бар экен. Остатка товар, распродажа товар, лампочкаларды көрүңүздөр. 100 сом мына. Шундай тугандар, бул ориентирди калтырып коюн. Автобаза, автобекет, эски автобекет түшүндө мына. Поезд жол жанынан башталат мына. Бул жакка, каласаңар бул жакка жүрө бересиңер. Так, майла, рахмат силерге. Кеттик, тартып дагы. Көрөлүгө шашпай. Кийим. Төшөктөрүм бар, ар кандай. Мына көрүңүздөр. Мына ысык экен, а? Канча болот метр шуларды? 250 сомдон тугандар мына. 250 сомдон. Калын. Но шебал. Без рукавка, куртка тиге турган материал. Мына куртучный материал 150 метр, 150 сом экен. 150 сом. Сонун. Мына түрү бар, бамбуккан. Bambuklar 250'den. 250'den ha? 380 hem no? Bambuk gül 380 eken tak. 180 nolar ha? Villur 180. 250 son bunalar ha. Bul oşo girer işte sol jakta. Material satat takem şunday. Mına ata kuska boylarım var ha? Manjetler var mı? Kançadan aka? 150 somdan. Mına tuğanlar 150 som metr. Sonun. Mına kuska boylar kança boltat? 180 150 har kanday var eken. 200 somdan. Aha. 200 som. Vilvetke okşayt gene? 150 som. 150 som villur. Ориентирди калтырып коем дагы бир жолу. Автобекеттин түшүндүм мына. Сол жакта материалдар. Так. Ну, аппаратыңыз иштей беки? Кайсы? Ну. Газонокосилка. Мына шундай буюмдары бар экен сонун. Запчасть десеңер, запчасть.
Velosiped türü var ha, bilesinger. Qancha mı balonçik? 300 so'm? Bekar o? 300 so'm ekan bunda. 300 so'm. Nasıl qancha so'm? Bu ham 300 so'm. Bu ham bekar ekan bunda. 300 so'm. Gaz balonu 300 so'm. Qayerda ko'rgansizlar? 1000 so'm bu? 1000 so'm pechka. Termos qancha bo'lib qoldi hozir qishga? Ha? Termoslar qanchadan? 200-300 so'm ha? Termoslar da ko'rsatib qo'ying. Basıp жүрөрөбүz экен. Mo kiyim izdegenler bema gelip kiyim kılıp ketkeni bolot bul jerde. Аябай көп kiyim тугандар. Bersa сурадыңар ба өткөнү? Берсалар чыгат. Ар жума, суббота, воскресенье күнү берса дагы чыгат бул жаңы. Канча болуп атат баалары? Ошондой эле? Берса чоңдор. Ötükler ova. Bakı 5000, bular 4000, bu 3500. 4000, 5000, 3500. 2500. Arzan da 2500. Bersa bardığı 2500 he? 2500'den bersa var. Жақсы екен de. Formalar qancha so'm eje? Formalar 1500'den. 1500 komplekt. Komplekt bası 1500 so'm. Nolar 1000'den ortadağı. Бушнийлер. Женский плащ военный. Женский плащ военный. Ух ты! 700'den. 700 сом. На, женский. Мужской ham бар, а? 700. Мужской, женской 700 сом екен плащ. Военный форма тугандар. Уй. Так, шундай. Ejем. Tamam. Номеріңізді айтың еже. Қалтырып қойып. 771 06 06 86 06. 86 06. Ошо эжемге чалышып, сүйлөшүп алып кетсеңер болот. Буюмдарын көрдүңөр жалаң. Кийимдери көп. Военный форма боюнча жаза бересиң. Жаңы канчадан эже бунун бааларын бир четтен айтып бериң мага. Чоңдор канчадан? Подростковый, э? 180 сом. Так, кичинекейлер? Булар жалаң 180'de. Чоңдору канча болот? Взрослыйлар 250 сомдо. Бул российский? Өзбекстан, Өзбекстан. Российский 600 болот аткен. Жакшы, 350 сом чоңунки. Ушундай жаңы кауштарам бар бул жерде, тугандар. Так, опа, швейнийлер кандай болуп атат, айтып бериң. Кайсынысы иштейт, кайсы бир иштебейт? Иштейт, а? 3000 сомдон. Так, мунунуку крышка 3000 сомдон. Швейниңиз бар. Термостар канча болот? 300 сом, а? 300 сом термос. Так, обувтарын калтырып коем. 200'den 400'e çık. Швейни 3 ойло барбы? Kaça kalma başına? 3000'den. Азыр мындай жакырактан сиздерге көрсөтүп коеюн. Kaysı bırakın? Bu 3000 kamı yok mu? Ушундай швейни машина. Kanağını yavaşça düşüp veremeyin köftü. Yok yok. Ama yok mu var? Yok, dagiyle yok mu? Так, коляскаларды айтың. Мына биринчиси канча сом? Birincisi 7000. 7000 сом, а? Немецкий. Ошону чыгарамыз азыр. 7000 сом немецкий Россиядан келген, а? Так, бар жогу комплекти бар экен, мына хамма бар экен. Цвети зеленый, вообще сонун. 7000 сом. 7000 сом тугандар, номер телефонуну азыр калтырам. Так, мына коляскаңыздын баасын айтың. Мунанын. 1200 сом, а бул, а? Бул 1200 сом. Мына 2000 сом. И мына 500 сом, а? Так, коляскалар жалаң көрсөттүм. Так, ака номериңизди айтайын. Коляска боюнча, ошо швейный боюнча. Boyunca 225, Aha.
87, 67, 87. Ошо и баягы швейный машина боюнча дагы шуга уланып Ооба, экөөнү алып кетсеңер болот экен. Майли, рахмат. Кеттик. Но сонун экен. Манежка бар экен. Мебель арзан баада деген жерге дагы кирип туруңуздар. Менин сестрамы магазини. Сестра кандайсыз? Эмне жаңылыктар бул? Мына канча болот чоң? 20 000 комплект. 20 000 сом. Кийинкисичи кичироq. Al 10 000 so'm. 10 000 so'm. Buni ham kami bor, bu ham 10 000 so'm kami bor. Kimno ham bor? Aha. Kimno akril qancha dedingiz? 5 000 ha? Kichkinaka ekan. O'zingizni yo'q. 5 000 so'm. To'ydan bo'shab aytaman. Meni ham aytsangiz o'sha. Borasizmi? Nomer telefonini hozir yozib. 559 559 61 61 15 15 65. O'shaga chalasan. Boraymi? Men nomerimga o'xshatib olibdim nomerini. WhatsApp nomerimni yozib olmaysizmi? Ayting. Aytaring. 971 Aha. 225 Aha. 725 degan. Aha. 225 oxiri. Nomeringiz WhatsApp. 708 Aha. 971 Aha. 225. O'sha WhatsApp nomeriga baylanishib turganda. Alamiz, satamiz. Alamiz, satamiz. Bu bola bu qiz aladi, satadi. Bilib olgin. Mebel bo'yicha yozaverasinglar, satish kerak bo'lsa. Tak, shunday turganda boshini o'rib ketdik. To'shaklarga qarab qo'yingizlar. Mana kimdan ekan to'shaklar? Ne var şimdi? Bu yerda barda 400 so'mdan ona, eng tepasida 800. Onalar 800 so'm, buna 400 so'mdan, ha? Buna balışlar qanchadan? Balışlar Qanchadan? Tak, buni mayli egasini topmadik. Dalshi yuramiz tartib. O'zlarim bor edi. Bu yerda qolib tashab qo'ydim. Kiyimda turi ko'p tuganlar. Bugun yaxshi o'tadi adam. Самбуфер ko'rib qoldim. Так, этот саб сколько стоит маленький? 5, да? 5000. Так, а эти колонки сколько стоят? Это за 700 отдам. 700, отлично. Вот это от чего? Это Жигули, семерка, пятерка. Семерка, пятерка. 700 сомов. 700, да? Да. Я сейчас все сниму и номер оставим в конце. Так. Büyümlerini köşeğe alıp tuğanlar. Компрессор от КамАЗа вот. Компрессор где? Вот вижу. А это от Еврокамаз. Большого, да? Компрессор. Сколько она стоит? 5000. 5000. Так, я прохожу. Номер возьму. Так, давайте, диктуйте. 551, 552, Ага. 09, 09, 15. Да, şu номерге байланышып. Самбуфер 5000. Самбуфер 5000, 700 сомов и полик вот этот, да? 700 сомов тоже. Şu байланышып, сүйлөшүп алып кетсеңер болот тугандар. Büyümlerini көрдүңөр, а? Жалаң калтырып койдум. Так, кеттик дальше. Поликтер бар экен тугандар. Ух ты! Мына спортивный товар таптык. Канчадан мешок? 300 сом, а? 300 сомдан мешок бар экен, детский. Мына грушалар канчадан? 200 сомдан. Чоң канчадан? 3,5 сом. Yo, siz almadım. Хыжалат olmayın. Мына канчадан? 4000. Para 4000. Para 4000. Так, блин, но беговой кроссовкалар бар экен оригинал. Так, kimin номерин коюп койсом болот видео? Чакырың. Блогерлер. Шунда yomon ko'radi blogerlarni bu bozorda. Aka nomeringizni ayting. 552 552 63 63 83 03. 83 Şu bayağı sport tovar bo'yicha baylanishadi sizlarga. Shunday. Рабочий техника tuganlar. Shunday. Bana geç bu. Это ценник, да, правильно, как я понял, 1500? Или не такая цена? 1500. Цена. Если две сразу берешь по 1000. Так, если две, сразу по 1000. Ноут сколько стоит? Ноут. 6000. 6000, да, ну? А Nokia?
10 да? Рабочем состоянии, да? Мына туғандар рабочий Nokia бар екен. 8800. Оригинал заряднигі менен. Өзінің туғандар. 10.000 сом. Номер телефонын азыр алып қалтырып қойым. Болмаса сүйлөшүп, состояниясын көрсөңөр болот. Аябай сонун состоянияда экен. Иштеш. Так, это все работает, говорите. Наушники тоже, да, рабочие? Так, давайте номер ваш оставим. Если что, свяжутся и заберут. 5000. 5000? Новый? Или был? Диктуйте номер. И если не продадите, позвоните, заберут. Хотя? 1000. Nokia точно заберут, может, в интернете посмотрим. Дорогая вещь. 15 тысяч стоит. В интернете? В интернете. Оставить ваш номер? Оставить ваш номер? Не, сегодня выложу. Надо, пусть подойдут. Narda qancha? Shep 500 so'm. Tuzuk, qo'yishga. Yangimi? Yangi. Kichkinagina ekan, ha? 6 kun. Pastli ham. Nech pul dedingiz? 500 so'm. Tak, bu qalpoqlar qanchadan? Штучныйdan bu. 100 so'm. 100 so'mdanmi? 100 so'm. 100 so'm. Shunday. Коляска бар екен. Жақсы табуретка екен, да? Соным. Комментария жазып қойыңыздар туғандарда. Қандай бұйымдарды сіздерге іздеп қарап, тауып қойыш керек болса. Азыр киім көп, күз келіп, көп, аябай көп киімдерін жаңылайды. Ошо сатқаны бұйымдарыңыз ба, киімдер, техника болса, базарға келсеңер, Құда аласа, бытовой техника болса, өзім меле алып қоям. Башка кийим-кечектерге бул алып сатарлар көп бул жерде. Ар кандай. Всегда ждем вас на нашем русском рынке барахолки Орус базар. Тугандар келип туруңуздар. Суббота базар 2 күн эле болот, выходной күндөрү. Ошо автобекет, Жалал-Абад автобекет. Ушунун жанынан жайгашкан. Bunu bala tartat kesin da sen YouTube'ga sen çıkar жүрөсүң. Ой, же. Мен тартып чыгарып кой. Кандай тартып? Фотону чыгарып койсуң эле. Кандай 100? Канча сом? Китеп канча сом? 150 сом. Жо, бетти тартпайм мен өзү бат. Түшүп калган болушу мүмкүн да. Атайын кылганым жок ата. Чыны. Атайын бирөөнүн бетин тартпайм. Майда жаса басыпсызбы? Так, трубалар бар екен мындай. 250 сом, 200 сом. Длинасы кандай? 1 метрден. 1 метрден, а? 250, 170-тен 250-ке чейин. 170-тен 250. Мына повороттор канчадан экен? 200-150, шундай. Отоплениеге тугандар сезонго трубалар чыгып калыптыр абамда. Мына душевой комбинка канча сурап атасыз? 7000 сорап 6 болса беремін. Немелері бар, резинкелері. Бар жоғы бар, инектері бар, Инектері бар. 7000 сурап атат экен, арзандатып берем дедиңиз, а? Дагы скидкасы болот. Эшигиңиз канча сом мына? Бу эшик Акфа эшик. 6000 сом. 6000 сом, размери канча экен? 190го 190ге 90. 190го 90 экен тугандар. Так, жакшы. Мына чоң бул жерде мындай набор бар экен. Мен билини канча сом бул? Бүтүн экен тугандар. Состояниясы жакшы экен. Эшикке 10.000. 10.000 сом анда? Так, мына 10.000 сом.
И мынау 6000 сом, а? Трюмо 6000 сом. И двухэтажный диван мебельный шекиллиги болай. Бул мебельный экен, а? О, жаңгактык экен. Охо. 2 metreden aşık. 2 метр. Так, канча сом калсы бул жаңгак? 15. 15ке берет экен болду ошону. Ого, вообще сонун экен да бул. Мына чоң диван двухъярусный жаңгак мебельный цветте, да, işte. Тумучка бар. Оор болса керек, ооба. 4 kişi girdik mi? Чоң. Так, мынакта айнага көрүп калдым, мына сундуктарыңыз, ооба. Канча сом? 5000 кем bu. 5000, а? И мына деревянный сундуктар? Bu 10.000'den. 10000 сомдон, а? Neme жаңгактан кылынган. А, бу эм жаңгакпы? Жаңы. Ух ты. Жаңы экен, бул колдонулбаган экен, тугандар бул. Жаңгак 10000 сомдон. Заказ кылынган экен. Под заказ кылынганбы өзү негизи? Так, номериңизди айтың эми, ооба. Так, номер телефонуңуз 554 554 01 01 07 07 61. 61. Ошо номерге байланышып, бай көрсөткөн бардыгын сурап алып кетсеңер болот, тугандар. Ай, рахмат, аба. Так. Швейный машина тугандар, мына сурагандар болсо, канчадан алам мына биринчиси? Birinci 3.500. 3.500 сом, а? 3.500. 3.500. Кийинкиси 6000. 6000 сом. Бул эми навороты күчтүүрөөк болсо керек, а? Küçtüler bu Prodessa Tayland. Таиланддыкы. Bunlar Так. Российскиler. Мына эски Россия. Eski ekoyam Россия. Так. Чайка экен да. Бирөө чайка. Канча сомдон бу российский? 5.500'den. 5.500, 6000, 3.500. Тура айттымбы? Dur. Так, номер телефонуңузду айтың. 0555 milyon 0555 60 60 37 37 71. 71 şu номерге байлан. Acake. Ажаке, şu номерге байланышып, şu швейный машина боюнча сизде бара дагы. Barsı garanti. Гарантиясы менен сатылат, и дагы бар. Заказ кылса табып беребиз. Табып беребиз. Болду. Şu номерге байланышабыз. Бул авам ушундай өзү швейный машина менен заниматься этет. Мына туугандар көрүп алгыла. И аверлоган бар Prato. Канча аверлок болот? Аверлог 5000. 5000 сом. Аверлок бар экен туугандар, Аверлог 5000. бар, тоже с гарантией. Всё, рахмат, а. Рахмат. Номерге байланышабыз туугандар. Ушундай.